Ratna zona. U ljubavi i ratu nema nikakvih pravila, ali pravila postoje. Bažbunar se odcijepio od Travnika. Dobili su svoju autonomiju, sada su postali opština. Možete li se predstaviti? Josip Kodan Sisan, sa mnom je moj kolega Pravi Spajs. Mi se tu nalazimo na području C6579. Mi ćemo tu večeras osiguravati. Naša je smjena. Nama je mrsko naravno, mi sad kući, ali eto mora se. Za dobrobit naše općine, našeg Bažbunara, mi ćemo poraziti one iz stanične. Smrde ljudi, vala. Dobro, možete li reći ko je sve to započeo? Pa oni šupci stanične, nisu normalni. Smrde, jedu govne. Ja. Evo, zna čovjek, bio je njihova žrtva. Pravi Spajs. Umoran, sad sam ga zamijenio. Dobro. Možete li nam Alo, reći? pravite. Pravi Buc. Alo, došli ljudi da nas nije, ba. Možete reći o svojim budućim planovima kakvi su vam? Naravno, dok osiguravamo područje, idemo u širenje. Vidite tamo ono brdo. Samo malo. To će biti naše. Tu ćemo uzgajati domaću džuslemu. Šta imate reći o zgradama, grozdovima? Naravno, sve će to biti naše. Tu nije šta više red. Sve što vidite ispred, iza, sve što i ne vidite, vidite, to će biti naše. Pod zemljom, iznad zemlje i na nebu. Sve naše. Dobro, zašto mi smo najjači? Možete li reći kakvim snagama raspolažete? Joj, kako je to pitanje? Pa najboljim snagama. Koliko vas ima brojčano? Puno buraz, ne može se ni prebrojati, ozbiljno. Pokušali smo za svu ljudi brojeći. Pravi Spajs je naš najveći vojnik, sad treba malo umoran, Rada ga je uništio, ali eto, bit će dobar, ako Bog da. Pravi Spajs. Alo, Spajse. Možete se probuditi. Spajso. Ajde ba, došli ljudi ba. Da. A pitaj ti čovjeka nešto ba, kako? Pogledam malo. Jeste li raspoloženi za odgovore? Da. Jeste li zadovoljni sa svojom ulogom u ovom ratu? Da. Šta mislite, hoćete li pobijediti? Da. Kako ste inače? Da. Jeste li riječiti? Da. Ma ništa od njega, brat. Pusti njega, nije normalno čovjek. Sam spava. A zato kad je budan, nezaustavljiv je. Gledajte gore. Posmatraju nas. A ne smiju napast. Jer znaju odmah, Amerika šalje atomsku. Evo ga, dolazimo sa druge strane kamere i pokazujemo dole! Ovdje smo da vidimo armiju koja se bori protiv općine Bažbunar. Molimo predstavite se, molim vas. Ja sam komesar Toke, glavni komesar u armiji općine Travnika. Kao prvo, općina Bažbunar, koja se sama tako naziva, se odvojila od naše općine, a mi to ne damo. I zato se mi borimo, kao oni se hoće odvojiti, a mi im ne damo. I to nikada neće onima gore uspjeti. Jer ja znam šta je to, kakve su to veze. Znam ja šta oni žele od naše općine da uradi. Jer znaju da mi držimo ovdje prirodne resurse. Imamo gore plantaže vrlih biljaka. Imamo tamo gdje kopamo naftu. Imamo dole jezero koje je naš glavni turistički atribut. Glavni. I oni su sada planirali da siđu u grad, da neće nikad sići u grad. I šta vam je sad plan ovdje za sljedeću akciju? Za sljedeću akciju idemo se gore popet u onaj logor da ih sve istjeramo. Sve da ih istjeramo i da ih vratimo tamo odakle su došli. Sve ćemo ih po kućama odnijeti. Ne mogu sad pričat, gotovo. Znam Kolibriću, gotovo. Gotovo je, gotovo. Prijem, gotovo. Naša akcija će se uglavnom voditi na ovoj vamo koti, kasnije se planiramo prebaciti njima iza leđa. Eno ga! Ubit ću te, doći ti gore, znam gdje živiš.
Sram te bilo! Tu je! Vičeš, znam gdje živiš, kuća ti je u mojoj vlasti. I kada počinje ova... Ofanziva počinje! Alo, crni gavrane, prijam. Možeš li mi reći kada počinje ofanziva? Hvala. Za 10 minuta počinjemo. Ako želiš, budi kod nas. Može malo ranije, šefe. Ne može ranije. Jedino ako ih želimo iznenaditi, ranije ćemo krenuti prema njima. Vojsko, jesmo spremni za napad? Jesmo! U napad! Jačka se opati izpad! Uvaćeš ti čaču svog, koga ćeš ti uvat? Pokušaj to, baš. A, ne možeš da baš. Nazad smo jači. Ma šta si jači? Aj, hodi malo, hod našake. Šta si ti jači? Više je, sada, nazad. Misliš da ne smijem? Ajde, da te vidim. Pokupi svoju mamu usput. Evo nas na vrhu! Bježe u velikim brojevima! Za njima! Ajde, drži! Drži! Bježi! Šta imate reći povodom smrti Pravec Spajsa? Svima nam je teško, ali znao da nas on posmatra, da nas bodri, da je svojim duhom uz nas i zajedno ćemo pobijediti. Hoćete li napraviti ulicu Pravec Spajsa kad pobjedite? Naravno da hoćemo. Možete li nešto reći o Pravec Spajsu, je li on bio malo čudan? Bio je lud kad popije, a to je često. A naš Pravec Spajs nikada nije bio posvećen ženama. On je u svom životu milovao samo oružje.